Sebam, Midian go for Sewa, say good to Sebam, DL Cassia body, Intano, not your Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Tumilikane share yen. Our Facebook no swa na ye DLFM 106.9. Na yemfa kasebo no enchirimu emfa ensomom. Na Ghana for bakayam. America krentemu ni. Ene nya nkra wo manyimu sem. Akane o my Ghana first lady a wasum ewo manyimu acheje pa ne den ede. Mrs. Nana Agyei Kwadwo Rollins. Onyane ba bi ekoye. Ya wo manyimu in fact. Ema Ghana nyina bobra efise ya mame. Ye ka first lady sahodo mabo my Ghana mo no ene nipa wacheje pa na ye ka manyosem ne o my Ghana sekire ne nkankro. Ene emebunu ene mafa hudi a mame wabobra ye pam. Na enkra betodwa efri omampeni John Dramani Mahama kache ebe chirim sem. Yakopɔ ya adoma efiada obubu abusuma ye wumi ne de toso aduonu nwotwe emfempem yenu ne aduonum na ye ne betodwa ewo the Independence Square ewo nkran pomporemantemum eye Friday 28 November 2025 ene dwumade we betodwa ye nyinada ye kwakoye yikese ewo man Ganam na dwumade atesa no emperefo chirim sem Ghana mampeni John Dramani Mahama Baba Madia ekwa kufura kuntunkune ne tum brisi etena na dwam se Ghana mampeni na okwa kuba dwumaden ahwe ema ye ntotoye no etimi akonkan na bibia etumi atodin efrise eye we no esi Ghana ma nyina sinti ye no se oman Ghana ena ye aprapra ya mame aka ne first lady Mrs. Nana Kwadwo Agyei Rollins echi na nkrata eframa mampeni akachi ebene yawade ya bubu suma ye wumi ne de toso nsia ena osoafo no ena ohwe aban kita hodie suo e mampeni asoye oniminyamfo Felix kwachi ofusu echirema eye we de eye state funeral ayo manga na nyinada ena kwakwaye ye mame Mrs. Rollins ne hokafo ye pepepe kama kapa prepre na bibia etimi akonkan e wo manga na efiri se mame wabobrapa na wasoma manga na nti ehu behia se o menye nyinada ye betimi aye na ye ne papra chire kura na ye mame Agyei Kwadwo Rollins Ghana for back no na ye founder at the 31st December Women's Movement first lady akane ono na dwumade we nyina esini sire so a bibia kon kama na meka se de wano mu chire mu a Ghana ma nyina ade atoye ne nti mo bia da nyine ho mfiri mum se wo de ye wono waso nipa tumi kwa yie de ba made ne yakopɔ ya adoma 28 October 2025 Independence Square ye mame Nana Kwadwo Agyei Rollins eye ni basu ntie nyina yenko ni nkogya no eye na ka yo no a enko baba we ni krata efiri omampeni John Dramani Mahama kachi aba enumere yede mu kyiremu esomo Yentwa kasiabo ne so na asantenhene eye otumfo sei tutu otoso mienu ade afutuo ade akama ya Ashanti Regional Police Commander ye ne foforo eye DCOP ata osai akoto se emane mfa ne ho mfumfa ma ya ahinsie ene nsase ho ntawantawa ewo mantem honom esanse ohu ne sesa ne ma bi sei no enya ade ya police fo adwuma na emom eno no eda nananom ahemfo mo asanteman honom a woso mo bomoden a na motimi de sansem no etimi ede ba nanim sanso anodi nsemetudwa echemu se ahemfu bi omo no se koba se eya ahinsie ne nsase ho ntawantawa akoso omo fra eye police commander no omunjai nemom bomodi afembra sante hine sansem no eye nananom ahemfo ana betimi aso ano na otimfo asai tutu otoso mienu esanso edeto eye commander nanim se kobasa niema bi se koso a emani twitwa ne na se krombomodi anombra no femeto eye sante hine ni no momodi ano ntimi enka asem no sanso na ohye eye DCOP akoton kran se omomodi ano fa hyehyɛ pangu akwam se ne ba ya krono bo ene eye ne mabone ekoso asantemam no
ombetimi agya sane be ya asumdwe nso no ebetimi akoso ewo honom na ye police commander ye yi ne foforo yi ade oba omodin akọ menhia palace ekosra otumfo se tutu otoso mienu ewo wukuada obubu obosom ne de toso num ewo mfimpi mienu ene aduonu num santima ma de fa hinsam ne nsasesam de ememede Zone. Zone. We bow all no he would brother as ever Kabuya, which is Jamaica, no Zone. as the same so be a bus was a beer, would ever catch it, and you would know the car. The permanent man said he be a better walk. Zone. And he in some so you for bread. Zone. Madame, I had to say he's over catching. Would have make up it now already. The Okoya no a patapan will be driven so into Zone. DLFM 106.9. Yeah, Master, yeah, cheer the Munfin na Masu, Rabasa, the Chuno, Nina, the Marina, the Pabasa, Basa, ye Bokrono, ye near Fatade, Monicona, Monsolina. Zone. Obayan and Peter had the Langa, the area, or him be up of Allah, which were in also, woman, the winter, as Media Comiano, not Mancasa of Falanga, Yamo Marias. Yes, all by and maybe more to me uncle food Chuchu. Zone. Wouldn't be this even until what mamma, a friend might be who will be done. Yeah. Zone. In another day. Zone. Or why we're not shop reporting on the other, and I have said, no, I can't carry Yammy friend. Zone. Enwechi anotumfo se tutu otoso mienu editu DCOP atawse akoto anim se ema obia emfa ne din ehunehuna ne mmomomodin anonye nejuma. Member, obia baso in a sikacha said it is all good. Zone. Bibia no amasi emra kan chose jai we am na we da menye bi da. Zone. Obia ba no be kan tu for me kan chose se osimati obambo a e pese me kan bi chira be ka se enfro. Zone. Obia be kan dia mini mo hwe. Zone. Ode eni die mu na etwa mi ko mi ra wa ma ko nya no an. Zone. Ana se na announcement ba am se nso an twen mo friend announcement na akọ president ni so nko ka se na me ni etwa be na ma. Zone. Di mi en fa mi di me ho na so chon ho ye adwuma ni ye ne ka am se mo ha na so be na. Zone. Eni ya uti ye eya santehene otumfo asai tutu otoso mienu. Yanto akasiabo no so ne yankwaso anyira mu ewa sante matanim na wedi de ani di kire mu ewa manse west mesin makopie mu ego manso enkwanta na mekasei asemode ana atodwa ewo manso nkwanta no ewa sante matanim no ewo amanse west mesin mu na mekasei na yadea eye Minerals Development Fund etwaditia eka ne se MDF abomodin atumi kwakosi eye Ultra Modern Divisional Police Quarters ede ma de hia wonem wo manso nkwanta wa sentimentem se womonye na hoba monsem enyere pa se premeni agwamum na emperifo kirem se edum pempenso bia na aposifo atenaye eho akwaye kana ewo manso nkwanta ene potem ne senti ena omanyimu yetufuma agudie pam na so ye hwe ehune se efuma agudie ahodo a oman yetuo no emfaso baba so ama nkronkura ahodo a wonom etufuma agudie no wonom ne hye wonom nsa edi ada wonom so no eye Minerals Development Fund empanifo kirem se enwanimu yada emmiamia ahodo a omutufuma agudie no womuntumi eni nyamfe se empanifo aka se eye ade onyam ahwehwam de no pepa ne san ho kwanti womatena ase adwene ho ahune se okopie mu ewo manso nkwanta eno no wa manse west mensinim ewa sentimental mu a efuma gudie to ne yade a ekoso pa wa kwampa so ntim emperefo adwene ho ye pa se beboa na hoba monsema ko nkenten wo ho moden akwakosi aposifo atena ye kese etesa ede ama de hyen na mra mpanifo epa aposifo atena ye ho ntoma na omode ahye omanga na aposifo konsa no enna opanipo no ena da Minerals Development Fund anom eye maame Dr. Hannah eye Louisa Bisiu ekire mu se eye asoya ne bon homade so betumi aboa na hoba monsem etumi akonkan ade ama titiru miamia hodo a wonom etufuma gudie na okire mu se wo hwe Mineral Development Fund na ba ye na botai ba akone se miamia hodo mbo mmode etufuma gudie no wo muntumi ntenase emekom no wo munti wo mbeboa pa kakra nkra firi mu ba no wo de beboa ma hoba monsem no etumi agire ade ama wonom
na wahye say adehia mo manso nkwanta ene amanse west mensin mu ene meame ahodo a wonum tu fum agudie kwampa so no asore beboa ma monso ma ho ba monsem atimi ayire se be ya krono ahodo na kunkum no eso betimi ate wasaka se kirem se yenhwe kunanim se obekwaso aboa na oman Ghana emfasode ahodo a efiri oman Ghana efum agudie etumo ba no meame ahodo a omutu fum agudie so benya kakra nkra boa na kuronkura ahodo a omutu fum agudie no masetrem etumi akonkan ede ama wonom Many development fund the juma was say oyemi e was say enkura e wo oman mu nyina nkro kuma ene nkro kisi yenhwe ensunsuanso a fuma gudi a yetu many development fund the juma was say oyemi e was say enkura e wo oman mu nyina nkro kuma ene nkro kisi yenhwe ensunsuanso a fuma gudi a yetu ensusuanso boni bi a edibre oman no ene yenadehia omuti sa nkru ahoro nanam ene panifo modern se yefem ha amansia west manso kwanta ene impetema Adjoa Agyei wokai se bambo ensem ayade a edinya emra abankrachi a wohwe yempetema se ama omampanyine kasa kabibi se ndihia baako woye na dwuma hwene nkwa na mahene nidie mu oman bie no asomdwe ene bambo ni kwa embuntu betimi akọ enti NDF Minerals Development Fund eye agency ejina homa nkronkro me friend the voice of our mining communities it's a breaking nana etu foma godie ya chiche court akasie ya di dakas ankesie ya di komadi a ya di sika ko na ya edi atoto yenko na ya bone watch ya di bi atoto yensa na susu ye twa ye ni ya kohwe emia ye tu sa efoma godie ni hia eye ohia eni a woti ye eye maame ono ena Minerals Development Fund no oda eku no ano anaso ye na no ne den e de Dr. Louisa Hannah Bisiu na no achi no ana santemanta musuafo ne den e de onumunyamfo Dr. Frank Amakohene e kiremu a okopie mu e wodwumede na ase de na ase akese pam e de ma Minerals Development Fund eku no e kiremu sei o ma wo papa na ne ma matu be boa ma homba monsem etimi akonkane ne de hene e wa santementem efiri sei emna Ghana mampeni ene NDC ama yokobe for magana ebenwa itina suwe no omoba yepe ene kro no hya ase ene ekoso omanyimu patitru ene adehia wono mutata wono ma na omoye mba mani wo manyim wo shop sa na omudi tu abegina wo so sika no wanya kakra wa hu fama ye ne yemfa nko wo pa wonko ana se wo pa wuo ene obehu ana wagya mboko because wudi hu agura wani be pai omebo otu osisi am okira mpenifo atumi abo menne sansensem na kofom na moto amatu betumi aboa pa ma homba monsem atimi agire e de ma adehia wonom ewo manso kwanta amansia west mansini no na afi so santemantemu enyina da no waboa ye ne aso ma Ghana ne aso amansie na mansie so afa na twuma pa e de afia me wa fanana ye ba ye fufro as abaya ye fresh crown na ni pa bonfo bia ni ko ho abomu a omaduma omudia ye se omo amu eye mumu no no more target or no more President Tieno Wanaso, as head of the Regional Security Council, Yandaso, together with Divisional Command, District Commander, and Regional Commander, and National Security, I can say confidently, say, some 3 months ago, syndicate group we have been able to pursue and arrest all of them, and they are behind bars. And so as I ebisi your hand na meboso. Ehwehwemu ni koya kosi se ema nyina no mo kasindike group no a. Ona ohwe emu se momowura no DLFM 106.9 na edifiri. Ye ka asade security. Sema ye ka said Dr. Louisa Hannah Bisiu kote eka no. Eye oman ni na adwuma. When you see something, say something. Ebio patam ha na amrobri. I remember clearly say more district commander
almost every now and then the rexec meeting na report if you regional commander hall edeba enti ya ba na dwumadi owe esi ha na yentini yie no na ya dia yen ahwo ase dia ahodi a esefata dia ebisu enna eneni me mo a wana ohwe ehu se momowura no obako yi sika free bank eba say no odi dwuma edifu ye ka asade security sama ye ka say Dr. Visa Hana bisi kote eka no omani na adwuma and you see something say something ebiom patam ha na amrobri ekoso bebre wa I remember clearly say more district commander almost every now and then the rexec meeting na report if you regional commander hall edeba enti ya ba na dwumadi owe esi ha na yentini yie no na ya dia yen ahwo ase dia ahodi a esefata dia ebisu enna eneni Minerals Development Funder, Obaya Santua, Nhyiraba, Dr. Louisa Nabisi Kote Dano, Oyoba Tampantino, one who said, and say na and come and they what may I do my letting you. Yama some Cassia from Mano. Ane, Mama Yamoy and Sim Cassia, Enfa Emano, and ya would tea Yoko Piemo a sentimentem or no, and a ya sentimentem swap for the day at the doctor. Frank Amwakon. Ehene ena wote ne nkan na ne kwakra mu no upie mu awo manson kwanta ohene popro no ena te abanwa so ne den ede nana bi kwisi apia otoso mienu ede na ase ene ase da pesie ede mam Minerals Development Fund asoye no echiremu se anabopo matwi eyade a aso na ne yipa na ase akese so nkoma Ghana mampani John Dramani Mahama se watumi atrase na wadwena de hia wanom ewo manso nkwanta ho yipa ifrisa ho ba monsem yade a wode mu hia na da wo besore na akrofotetu am abeto ahye wo so na ha adwenti we beboa ma ho ba monsem emu ayere pa se premani agwa mu ama de hye a wanom ewo manso nkwanta na okiremu am toto sra daada Ghana mampani osra wada edu bempenso a obi ye adwuma bia na aban ne sesape na wo mbeba no monto aso osra project bia banada ne ye no wapens bo modern na ye na o man Ghana sika hodo a ewa manu mu no yenyina da yenya so mfaso se wo man ewo kureyim be kachre miura regional minister Dr. Mwakwene any hana bisu honorable besramu mona mukabia ebabum enti ebesramu na bibia mobe monhwe na monhunu na mokwa monkankyere o mampani mayen wontwana ni si ha mayen sade ebeboa ama ye mayen yanso akoso pepepe yodi abre yani sopi ebroso enti mejira na nanom nem ane sabe miura sade hinanam menabda hahwe mahabano se ade a waye no yedara si papa ya menshira no na bibia so enkoso pepepe afa me kachre ole no nzum se oman de yemfa sabe we ni hondi me ye ni sei yo ye ya odo abeto aso uhuru sa ade bi ko a wo na watra pe na so de ntobo akakra no aboa ama bibia akokama ama oman no nsusu atime agina bebre ya bi to ane se misro nyakopon ni sira kese ema sabe aban se obeboa masane me nyina afi onya bi moa ye nyina ya besia ne nananom samanfo se de beya amakoye ani asum die titru aba ye me DLFM 106.9 eda masibebre ya me sire nyina eni a woti ye ono na ye parliament chief edema de hia wonom ewo manso enkwanta ewa sentimental mu ne den edinana bi kusi apia otoso emieno na mani boyi ya mani boni Samuel ofoli boaten ene difiri sentimental mu ebesom yen Yantua Kasiebo ne so na Mr. Ahmed Ibrahim eyoswafo na hwe Enquires amamu sanso na hinsie ene osomo sensem edensem ede abeto ya regional ministers ene MMDC sanim so momomode na momomani nko eya aban 24 hour eya model market ne ho sane ebe ya ombetimi edi dwuma no chema san sheye we eye ne anisuade hunu papa ede ma mampani John Dramani Mahama
so abomodin ahwesen sakraye ebetimi aboman Ghana sikasem mu no so afọ no ekasa ewo your orientation section no course so e de ma your regional ministers any MMDCs ewo nkran hanom efa ye 24-hour economy model market ne ho ana oche musa kendifo a omo your regional ministers nim any MMDCs ni na mu no ya ade a ombetimi ahwe no ma hu ne ma papa ebetimi afiri mu ye 24-hour economy nim etimi ede aba no oche ma ya ade a model market we ebeye ejuma 24 hours ewo ye dakru bia mu eno no mbe bomodin ahese omu de ye call storage sanso anombe chiaka e de afa befo kwan so sanso na sanitation blocks child care centers any police post ni na no omu di bi ebeba any women's bank no chema sa market we ni na beboa amemma any mmabunu so no etimi enya adwuma ye na adwadie so ho nsem etimi akoso ye sane ebe ya nipa omobo peso ne so ebetimi ate na local government ne so no etimi enya sika e de afrim. And in line with His Excellency's agenda to reset lies the 24-hour economy model market initiative, a strategic intervention designed to empower our local economies, support micro, small, and medium enterprises, productivity revolution. In alignment with the local economic development policy 2024 to 2029, these model markets are a practical expression of our national commitment to building resilient, inclusive, and collaborative local economies. The local economic development policy recognizes that access to modern, well-maintained economic infrastructure, such as markets, warehouses, and other economic infrastructures, are a critical enabler of local industrialization and business growth. To also reduce congestion, improve trading conditions, and enhance local government revenue. This intervention will also create jobs, especially for women and youth, and foster all forms of inclusion. The 24-hour economy program includes complementary components such as Bill 24, Fund 24, and Connect 24, which together ensure that these markets are not isolated projects, but part of the broader ecosystems. It is not just an election promise, but a symbol of our commitment to inclusive growth, economic resilience, and national pride. It is also a call to action for every Ghanaian, whether a farmer, a trader, an artisan, an entrepreneur, or a professional, to participate in a vibrant economy that delivers prosperity, dignity, and opportunity for Ghanaians every hour, every day. Eni ya uti ye Mr. Ahmed Ibrahim ono oswafo hwe Enquires amemo sanso na hisie ene osom insensem. Yanto akase bon so yemfe yani mfankyire mu ewa pie matenem. Na nansan ebeto dwa. Sanyemtuni bi a wa hye ase in fact obon ho modin yipa wonyumtu mum. Ewo nkokọ ne mpatem ne den ede fada Gaza. Na bemuan in fact obo adwumadin yipa na mentemu hase bi sori ya gatum ewo nkokọ ne mpatem ewo mra onna damfo akinye saa aya sagro jai widi agra mepra so obo aye hwan untumi nyame foku ehuan sa krachi afa akire twen 9 asa agro ti anse so akire din waje ne kwade afiri ne nsem ne koba asa pe ubodi wura mu won nkokọ ene kwa west mensin ni mu a empenifo tena se gine hu se dabi sa gato nsensem no ha adwen ye pa wo manyimu na akoduru ho no mu a eni ndu bone pa kwaba ne tumi bowi ano pa na ne hwene mu tutu ne wa daisy on ne wa ye twintwan ne otare ho nom wo ka ne pe idea diu eno achinsu ne ready kwaba ne tumi bobi na bobɔ no okwa ohunu kwan na ni su nyina ye ne se wiu wafom kwan kram na one nam ho no mosam ne mpenifo adwene ohunu se dabi sa ne ma na ekɔ so no mamade ya ntu so sa bedu baabi no ebeje nsrepe eni mpataku ewo nkokɔ eni kwa west mensene munti ene wo mane tu si montene so kopie mia hodo ho no makoye gato sam na mo kopie mo bro no ba kwa no ye fra ho no agbubulushi no mo kire me ho no mo kodu ya ene nya se mkumo memu nya bo mo ho ano po ne tese ne etuatua wisi efifa manfo hwenu mu sana mo se de bia ha betweregu na dwumade eto dwa no ye nkokɔ divisional police command etiani mu omo koye nipa mako akudon son 17 omo tete wanom esense gato no mu dwumade mu die no tiamra wama moden so SS atenanya bi a emra ma ho kwan se wonom betumi asi ahyehye ho no ma se gato ene wi nom emwa man ne dache na omu kire mu a miamia pidi ho obekwa na omu ye nyam wa nwan ponche ne ade nti omu nwura ngu se be ya sebe omu ni be no enwan bekonti omu nkunkum wo mom
na no ena assemblyman de man de hyɛ mpotem hɔ no yɛ kwaku mensata agyemra ene nsantwerɛfo kase ono okire mu sɛ ɔsra de hyɛ ne du baabi na bi mpene so mubuafu ya mpene ɔsɛ dabi papa so pa homa so anya ne sɛ ne yɛ yem no mo penti sɛ be ya bɛboa na hobanbɔ nsɛm agye nti na mo we o matuo osire mu a wɔmbɔ mmɔden bubu waso ya wonte ase no bepie mu assembly hɔnom na mo fa nkyere mu ɛfa nto anim stature no yɛ tɔn nsa wo na ɛkwan a ɛteɛ no position ewo mu no ɛnyɛ nti ebebu na ɔmo ato ɔmo bo ase ayɛ ne kama eti kasa no a ɛkɔ so no saa yawde na ɛkɔ so no mesrɛ mo so obiara nka ne koma to ne yam sɛ ne yam si kan no adwuma no yɛwie yɛgusu ayɛ yɛma saa adwuma no ɛnyɛ ɛka ma wɔm assembly no ɛbɛso mu ne yɛ bibia ayɛ kama ama asumdue aba de ɔmo ka se yɛmubu structure we say enwan wom ɛpacho before say enwan no na ɛsɛ sɛ yɛpɛ baabi de ɔmo kɔ yɛn ni baabi a ne yɛde ɔmo kɔ ɛpacho wate ase eti yɛntimi mu enku enwan no yɛsrɛ mo de yɛyɛ no yɛyɛ bibia ne kwa so aha no a ɛte saa no kora yɛma saa de ne nkɔso yɛbɛmama to blog aduduafo ansa na edi enua atoa so eti bibia si wɔ bia no kasa bebre no okasa bebre a ubedi ntro kasa nsɛ sɛ oka no ɛno na ɔbɛka afei ubewie no na afei nipa na ɛsɛ sɛ ɔkɔ ne naase no untimi nkɔ ne naase ɛno ano no na makɔ akɔden ne atamfo wei ɛyɛ assemblyman de ma de hye a wɔnom ɛwɔ abobrohyia no ɛwɔ kwa west mensin mu ɛwɔ piementem ne din ɛde onimnyamfo kwaku mensa ata na ne kwakura mu na mensin krache abana musine de ma kwa west mensin no ɛyɛ tamimu helidu ɛde to ade sia wɔnom ho aka ma sɛsɛsɛ wɔnom atan ne so sɛ wɔnom ada papa so ɔpa homa so no ɛna numu de ɔpɛ ho bambɔ nsɛm sɛ mu bayire sɛ bɛyɛ kunkum na awudi ahodo ɛkɔ so no ɛto betumatwa bibi ha wadwan bepie mu mensin na krache anaasɛ bepie mu mensin no mpanifo aka kye na bɛgye mu nkyerɛ mu firi sɛ de ɛkɔ so no maka so mbɛtena san hwan wa bedu baabi no kunkum no bɛkɔ so akɔ so ɛwɔ mpotem hɔ no nti kwa man mo mama ninye obi emedi obi abone aban na ɛbɔ mo ho ban MC ɛbɔ mo ho ban assembly member ni ɛbɔ mo ho ban obi a ogye de sɛ yɛayɛ bibie tia no mrakwa mu no ɔmra assembly ko agya yi no sɛ mrakwa mu yɛnto mra yɛba yɛ memu dan memu structure na mmom no mehwɛ baabi a bɔɔde enua asena ɔmda mu basis no ɛno na yɛakele ɛna yɛfrɛ no gatos temesram ɛnsɛntwerɛ fo momoa na dwumadie ne yɛnwie yɛgu so dwumadie ne yɛnwie yɛgu so ɛne a woti yɛyi ayɛ ban ɛna musini ɔno ɛna kyerɛ mu de ma de hyia wanom ɛwɔ kwa west mensin mu ɛwɔ apiementem ne den ɛde onimnyamfo tamimu helidu ɛna wote ne nkan Yantua Kasiabone Suna Association of Online Drivers for Eddie Abetuja HM say a year 30% commission on Mote Ewa a tribune Mokosuno, a yadia Sania Kono, Enquires, Enfa, Emma Wom. Na group no HM, Usha boat, Yango, any Uber. Sika aya omote edi free aya mo platform ne so no eno nam sunti na drivers for na musika san na esa ebedu aya boso bedu pra boso me beso no na chese mu ni sika bia e wo mo ho na executive chairman Edema Association of Online Drivers aya Augustine Mensa ene samchofo etwetwe nkomo e we ye yawada obubu obosom ne de tosunsia won fimpim yenu ne aduonunum ni mu ana ochie mo ayade oma companies no eye na woche baako so momomodian no mu ni association ne enhia no mu ndi eye asem na no momomodian no mu nte eye commission ni so emfa ema wom no ochie mo as companies no ambo mo homodian so mu ni eye association ni behia no mo ante eye commission ni so yade omo so no mbeto musika sem omo so nya busumi bia kopem se eye opepon bosomi no e won fimpim yenu ene aduonunsia nim no mu wie so mu de adesre krata de akomo mampani John Dramani Mahama e wa asem ne ho. When Uber was first established in 2013, the percentage commission charged per trip was between 8 to 10%. Subsequently, the percentage kept increasing from 10 to 15, 15 to 18 to 20 to 25. And currently, ladies and gentlemen, just after the 2024 general election, specifically on the 6th of January, the percentage went up to 30%. The reason we all don't know. Ladies and gentlemen, friends from the media, imagine receiving a request to go and pick a passenger from a distance of 8, 9, 10, or sometimes 17 minutes from where the driver is located and is expected to drive all this distance of 17 minutes drive to pick a passenger to a destination of 5 minutes, only for the app or platform owners, Uber, Bolt, or Yango,
should charge 15 cedis. And out of these 15 cedis, ladies and gentlemen, let me make a demonstration. This is 15 cedis. Out of these 15 cedis, because we use their platform, 30% is being deducted from these 15 cedis. And the question is, can this 30% ISAB without any deduction buy a fuel for a driver in case the tank is empty to drive for 15 minutes? Answer is no, because it's not even up to a bottle of petrol. On behalf of the executives of the Association of Online Drivers, on my own behalf, we demand immediate meeting between Uber, Bolt, and Yango so that we can all deliberate on how this 30% charge can be dropped. If they refuse to meet the leadership of the association within 7 days, prior from today on the 6th of November 2025, we would declare what we call Operation Offline. DLFM 106.9 throughout to the end of January. Any outie Augustine Manson, no executive chairman at the Association of Online Drivers. Yan to akasiabon swe na yemfa ya nimfanchire mum. Ewo Beverage Consumers and Bar Owners Association of Ghana. Na wonom ne chire mi se wonom kuo no dodo afra mo se Drunkards Association of Ghana. Ye ka o manyi ma wonom a mutumi bɔ mɔden atenase. Na wonom we nsaden awia atenase din na ni so and who are you? Na wayira ne fie kwan. Omo chire mo den krata ba bonten. Si yema oman mu manyina asonte titiriu ene wonom emma no ekuoma no se omade na wotwe ba ko asi honom wonom abre pa afia hye se nye ni atoyantum ato oga oman Ghana ni atitire na ni ntina awu no ama omdwumadi omudie ni in fact omabre papa ensen enyasem kuma ene ahamache na da bi ada kan da bi wonte de aba opani bi awuo yesra wada me ye bi nkotwutwa ma ye tot wate na sama sikura yim ene wono ma brosa se de nyame anum nukure ni wono ma bre tamode na watwe ba ko pesi wonom akwa homugiem akwa check wono ma alignment said your man kasa ni pedua ne said ye kro bebia tochema ensa na manom ne sa no o ma hwe ni yom be firi muntama na doctor Satenase exam mu ni pedua hwehwe mu am na empenefo akire ma akrata be yom president Moses Onya na wo kire mu se ekuo ne ma no hye ase efri bosuma ye wo mi ne de to so du akopem ne de to so du nson obia nkonom sadin bio obia Kwatenase din na wadwen na brabom kama evize ekuo ne ma no do so mu kire mu am wonom nam 16.7 million na mo ye members o mo man Ghana mu a o mo do so pa kwa hwe mapo mu dim kama se be ya o mo so enkwa o mbebo ho ban na ekuo ye kire mu se meka se ye yade a wonom e kire mu a o man Ghana yatim sese no afi we no o mabreu ewawuwo no enya sem kuma ayemutufu owu politicians egu omamka biewom egu ene asinitwafo owu nti ekoba ne sa no amansa no manom ache pa nti ombodi no utumi say yes ayemre to man kwata sa nhwemu amfanfo mbodi na bedu bebe na be hadwen na ekonmu mpanimfo akire mu sesese de omane bibia si akwahwe mapo mudim na wotwe no besan bebe na mo bade a ene nyasem kuma wombendom na kese pam de senti ekoni kire mu a ma bebia ene pap ne ade ni nyina mo sere mo ada mo mfanche efisa wahwe a na wotwe ba kontam de munhu members no na mo nyakopo ya adom na wotwe twa no mo san bebia wa aba wo bedum dwapa mba hu say yes ensanomfo nso eba modea etua sika enom nsa ewo manyim na ekoni kire mu asese de omo sere futuo nko members no ma monnom sade no mo ma mo ho moden sense bia mo menom no mo behu ni say FDA first stamp no tim so enya sana konom sabe nsafun bi sana wuwu sana be ha eku no efise ko ne ekuo ba kwa modwene members ne hu ye pantin konom sabone bia ne nkowu ne nkotoro pesa omo mpene na mo kire mu a esa ne say omdwumade omudie ne sana monnom na no odi nti Ghana mampene John Dramani Mahama mosra wada pomoden na pantade bia eya reflector ebi wona wanom nsa wotwtwa bi na wabono okwa be hu ana ohunu kwan okwa benkum na wabani fa santi aba mosra wada bo homade ase betuma ma mtade bia omhya so monam sum a obi betuma hu wonom obi nam lolo kwan mu na oba bia na wabunti no hu kwan mu ya shenkan na light na to suppose yes members ni bi ni o share reflector na boa na hoba monsem etuma konkan e de magana akwensafo okudum enkratai openipa ne sasase no eye president edema akwensafo oku magana den ede Moses Onya na ne sasha enkratai we Sikapa de asie nie aya sempa members no ka ho ana oh David se fia de obi anim
Ebiom. Me. Ebiom. Why? When you open yourself. Hey, that's what here. If more fast is an here. Members in the booth, yeah. Sir. Oh, yeah. Hey, and then it's a hard drink. You can come message in Uncle Fast Mamma. What? Now, a retail band, man, or say good evening of us. I may be near Adjoa Agyei Sikapa. In fact, today or today, I brought from our trade. I said, then who knew you? Or today, may his soul continue to rest in peace. Gaza, Father Gaza, the way we were a year no. No, Tim's and coupon for the crime fancy. Okay, retail band my tonka and one on the trading. Na me nyi wemfiri ho nom na Samuel Nkum ena wase good evening bro me da se pa me wo fast same nyame nka ho pa na o kirem say ye bodwa na ohwe life edi free pristia pristia takwa ne potem ka cha de shom obogo so se me chia wo nom ene huni valley for me cheche om nya titu ne takwa bompie so ho na matna sa ka chom se me chia wo nom na comfort mati de ba na wase wo fa good evening mo bodwa de woni Adjoa Agyei Sikapa yakopon kam ho pa ne chia kese nkoma DLFM Callers Association could members yakopon shira mu nyina papa enumre o kirema yemfa odo ene yakopon o say yakopon ya do ma Sunday wombe ye general meeting enti yemfa odo ebekoso wala pass mu nyina momra na moko meeting ne kama na sweet Elizabeth Diaba na say my handsome uncle Sam and my darling Sikapa aya meso me darling ni bi eno ya me de pass ne my handsome no darling ne ya de amani je ho pa. I see great news. Sweet Betty ni the free Lebanon is on 4. Kabute ayita at the abano was saying. Here life Eddie free Tropoli. Caseboni more the passano manam. Aha. Now Richard Menu say in fact Caseboni more they say. Yanko Ponchra your papa no. Or say or here life Eddie free Betty so the line. Bibia by your fine and on Richard Menu. Or send Jack as young comma. DLFM Callers Association kunya ne mo ane eyama wodano Nyankopon hyira na honorable Frank Enquires wo hwe life edi free kitase no kirem say in fact obisa say galamse ku na aban ka so be ko ne ho sensem na ekosi sen obisa na comfort meti kirem say hey or say you can never be sad you can never be sad in Ghana hapa because said akwayinsa for keke common sem no ano de ye pa make say de emra so say ye kɔ agropama so ne kɔfa agudie mu nsensem e de besom mo na ye tie we ni emra pressure for pressure Mr. Badai Mr. Kasante Asante Mr. Kasante what you want to know Mr. Kasante hey Borike Mr. Kasante, Mr. Badai, Mr. Kasante, Asante, Mr. Kasante, what you want to know, Mr. Kasante, hey, Borike, make I said the agudie mu akonfo for na tenase enumrere en sma hodo a edin tenteman ewa agropama so wodi nyina mu nkiremu eba besom ya enumre yi etame come wo fa se Kenneth atanche na sma hodo etwagu no onfa ensme Kenneth empom design na nsen ye hia ya chakra ya mi adom abro yipma kwam ye hia sensem ne de bi temu pa ebe ne ntima mi nyawe na kajagum. Right, it was for your movie aqua biom and Fembra deal 106.9. Merason send name so ya jebine na yetumi edin sema etwegu ewo Ghana na first man for close no edibro ewo kasebon so onim say adia we betumi adjoin live on deal 106.9 FM na wo so wetumi adjoin dwumedi no na enema enso etumi aye kama yen hyase na yen hyase enfefife onim say adia me no e kase Ghana Premier League no match week na ye chena na games no eno so etumi hyase na onim say game and obetumi ato dwano Nations FC womo etnafie atonsa e da afre hoho United eno game achina eno so betumi ato dwana onim se Saturday games no eno etumi eto aso Aduana Stars etnafie no mo awo kame boboku a ni din mediema eno 3:30 PM ena sa game no eno eto dwa ewo dama ahinkro na afese game eno so ediwo no Vision FC game womo etnafie atonsa e da afre 11 Wonders eno games a Saturday eno so betumi
betumi atodwa na onu say Sunday big game no eno betumi atodwa e the Nations Wembley Accra Sports Stadium e ho na Heart to Folk team no wo mo etene fie atonsa e de afa Kumasi Asante Koroko eno e 4 p.m. and as game no eno so etumi etodwa mu nsem no ye ba na etumi e de abesom na Young Apostles en so betumi atena Wenchi Sports Stadium no mo atonsa e de afa Boboko a ni din e de Bechem United Saso na FC Samates wo mo etene fie against Wedro All Blacks eno e big game eno etodwa e won Central Sports Arena Saso ena Paseke Holy Stars no omo etene fie omo epo game no e de tia Boboko ni din ene bipie ni Gold Stars Saso na Heart of Lions omo etena Pando Sports Stadium no mo atonsa e de afa Clubber ni din e de Brekum Chelsea Saso na Kerala United eno e ya Liu Mahama Sports Stadium omo etena fie awo Kame Clubber ni din enso e de Dreams FC ya de emunsem no enso emo e de Ghana Premier League match week 9 eno so etumi etodwa na unim se sa big game Sunday eno so etumi etodwa no na Kumasi Asante Korokomo head coach ye fen Abdul Karim Zito Penino enso edin komo e de afa coach ni din e de Masud Didi Dramani ho asal so Penino e de tudwa se Masud Didi Dramani o ye ne best friend wono eni din djuma ye tiesma coach Abdul Karim Zito wono e kafa Masud is at the top. I worked with him before when he was in Kotoko. I was the manager of the youth side, and he's at the top of the premier side. And then the telepathy between us worked a lot, because when you look at the result we took, we won the Premier Division twice, we won the Under 20 twice. So it tells you the way we were at that time, and we are still, aside Kotoko and House of Folk, we are brothers. We talk a lot, and he's doing well with us. Yes, eno sema coach ye friend Abdul Karim Zito ono edia dance ye edia coach ye friend Masud Didi Dramani na ye to aso ne opening no etwetwe komo se game mo bo edia Heart to Folk no Sunday no Asante Koroko mo kwa kodi nkunuma na ye ntensema Karim Zito eka edia sa game etodwa kwesiara ho. Not conducive for Kotoko, because we started our preseason late due to the subsequent matches ahead of her going to South Africa. So you could even see that we couldn't even rest after the league, which is very, very bad. But at the end of the day, it's a competition we have to honor. So we use it in another term. So we couldn't do well in terms of results. But I wasn't disappointed, because I said it, that I wasn't expecting my team to play well during that competition. But at the end of the day, I'm now vindicated. Eno ayam koma opinion ye friend Abdul Karim Zito wono so edija na anadwa ye cheche mu ne nsema wono so etumi editu dwa na unim say away from Asante Korokono yentisme Heart to Folk opinion ye friend Kwame Opare Ado wono aye kasamafo edematima ye friend Heart to Folk na Sunday game eno etumi etodwa opinion enso edin komo ede afasa game eno so etodwa once mu ha it's a lot of has populated area. Indeed, it is one of the plans between tomorrow, Friday, Saturday. You have a chair free tickets at the amount supporters around here. Oh, that's fine. Including other places as well. And then DL Power Sports. Free flags as well. Both has and protocol flags as well. And also make sure that the jerseys, replica jerseys at the back. It is not for sale. It is just eno koma communications director Edema Heart to Folk eno Kwame Opare Ado one also edit to the area 5 game na kwesiada eno so betumi atodwa ede Accra Sports Stadium na wonso penino eto aso edit to just amanfo a matiesim se ticket mo pe bia to no penino enso edit ticket prices no enso etumi edit to the yentie ticket and as a prices a ye kwakotua come Sunday. Yes, kill me 30 cedis, 60 cedis, 200 cedis, 350 and 500 cedis. Wow. Yes, sika da kwesiada so wo ko Accra Sports Stadium dia wo tumi no 30 cities 60 cities and afeso 200 cities sika Sunday game so etumi etodwa no wo ko akotua na niam enso etumi kama ye de emunsem no enso etumi ema na Ghana Premier League wana unim say ya coach of the month of October no in 24 etumi apa coach wo mo so mbone etumi esuani games so etumi etodwa na ukopiemu enso ya dia openia ye friend
Tanko Ibrahim ono head coach and so edema club and team edi media man sharing so penino ebo 4 matches and offer 3 wins also na drawn games no one drop akwanya dia one so concede goal and so ha and kunim dia openia e friend Abdul and answer Tanko Ibrahim no one so enyama media man and am no kase pinifo and so etumi upon say coach of the month of November and answer October no one so enya nominee ye ka ne ho ensem no and so echo na unim say adia ukopiemu and so coach ni din no eno Aristoba Chaka ono head coach edema Eduana Stars no openino ebo 4 games ono efa 3 wins drawn games no ono so enye bi ho nemum no yade Eduana Stars no omo elusi 1 game ono so etumi enya nomination yade emunsem no enso etumi ema Christopher Enin coach edema Samates yade openino 4 matches ono so ebo 3 wins eno no etumi enya ya ono draw ba ko sa so na lose no enya de ono so elusu bi ho ene anadwe ye ka emunsem no enso etumi echo na player of the month of October no and also a nomination no and also etumi etodwa na abrantia ono esia kan edema mitiema Emmanuel Owusu yade 3 matches ono also etumi eboy no ohye 1 goal e make assist no 2 so na most valuable player no ono echi 1 and no man of the match awards no ono etumi echi 1 so na abrantia ye friend Samuel Atakumi ono ebo 6 matches ehye 4 goals assist no 1 ono also etumi enya nomination ono share him so betumi ewini adia eno player of the month of October yede nimu ensam dodona enso etumi etujana player wono esia kan edema Eduana Stars Emmanuel Mafo ono ebo 4 matches share 2 goals assist no enya de ono so etumi emeki bi wa wono eje man of the match 1 enso ewo ho we players no anase October no impinifo etumi apoma yede ehun komo no enso etumi etujwa away from that yentinsme na yankwohwe ensema eno so every ho eba uni say 2026 no impinifo ede abetu just say democracy kapa eno betumi atojo na yade winner ono betumi ewini ade no 2026 democracy cup no ono betumi enya akonya akopiem UK no no akobo game ede tia Sunderland eno nkoma me no ekase Parliament of Ghana impinifo enso etumi ede abetu ja ye ka emunsem no enso etumi etuja uni say na watch mu ena betu just say how to folk omo former player ye friend Ibrahim Salifu no kamia sa branch no switch nationality ede akopiem enso wo Benin man no say Ghana ha de enya de boy and din ede Ibrahim Salifu no wono tumi betumi enya collab into the Black Stars of Ghana ne ameno kasa branch no officially Benin for no etumi atonsa ede afa branch ye friend Ibrahim Salifu eno ensema no every ho eba nana dwe no ye de ehun komo no enso etumi ema na unim say over the weekend story eno pop up and 24 enso ede o manu tumu ye pa ensema excellency openia ye friend John Dramani Mahama ede betu dwa say all Africa games etodwa University of Ghana Sports Stadium o hwe sika bia na say sika botina perifo ede betu dwa say yade asika omo edidi juma enso wo mu no enya dia ono egitum de biara da ntimi no eka say the forensic audit na yade a openi no enso etumi edu tudwa na onim say senior journalist Dan Kwaku Yeboa na sansem no na ono so ne din enso pop up no peri no atunenu mu to say sansem amafo eka say ono no na decision perifo take no ono eka yentie sema Mr. Dan Kwaku Yeboa enso ekan edikan medase na first of all minikan embo mampeni His Excellency John Dramani Mahama Abaso obi ochi akuntabu obi ayekromfo enti so mampeni si yenye forensic auditor me metaneti 100 bags of cement because revenue say go fit kasem bi say ote brofo a unsuro broni me sure say yoduma na ye ni sekuo but denya obia will roll or play. Mimi say I'm happy because even though I was the director for communication, contract Mimi say, but when the issues came out about media accreditation, $4.something million, hey, and I don't go where this can be Ghana for. Media accreditation issues, you know, all the contracts, as far as I know, were handled by the ministry.
Yes, eno ayenkoma senior journalist Dan Kweku Yeboa wono eka HM senya dia no decision apinifo eteki no wono eye involve nemom no sa decision no ninya no eya dia asoya no mo ehwa gudie mo ensem eno mo take that decision wono clarify ne ho enso de free sansema eno so etumi todwa unim so officially Ghana enso ewo 2 friendly games omo airborne in the month of November 14th November Ghana airborne game editia Japan mano enso ewo so na 18th of November Ghana kofa akopiemu South Korea no any South Korea and so the side game no and so etumi awen tam so on this note yefa fisem no sinye twa ho na mo no nsema yaboa no yefa nsom jimedie so Lumba in super natural mineral water. Get a grip with that silver boy. Power Sports on DLFM 106.9. Yes, and so the free ho urban tempans one yan kwanian farm for close one sema nana dwino yetumi aboano ye shase UEFA Champions League unim se Andra games no eno etumi eto dwa match week 4 ena games eno so etumi eto dwa na unim se Perforce club no womo ewo momaya ni tin Cyprus womo ehye 1 ema Villarreal womo eya dapafanya dia womo so etumi take saka no ewo ho a eno 1-0 meno ekase Perforce for womo enya mo first win UEFA competitions and also etumi to the Sasso and Chelsea the Blues omo etu fan ekopiemu Azerbaijan Baku eho money club ni din eso de Qarabağ 2-2 eno gamer and also eto dwa eho na unim se club ni din Ajax Amsterdam omo tena fie ema Victor Osimhen ekoye adwuma no hat-trick ena brantia ye friend Victor Osimhen wono ehye boa Galatasaray omo efa sawi no enso yedim se Chelsea akwagie gu Barca fo no omo eba be ye adwuma nemom na motena ho enso nhweha ama club ye friend Club Brugge ene Barcelona ebo 3-3 na unim se game no eno eguso ekoso Club Brugge fo no ehye goal bi ema VAR enso eru sa ball no enso over na say sa ball no enya dia mpenifo enso eji sa goal no etuma Barca fo no enya drawer womo edifi Belgium Man City etna fie Erling Haaland ene boys no eye adwuma no kama womo ehye Borussia Dortmund 4-1 eno game no so etumi etodwa na International Milan mejidi se boys omo eko Inter se home win no eno ade anyama etumi eko ye omo ehye Karat Almaty ekano mienu a omo so etumi etimu ba ko saso no Olympique de Marseille omo etna fie Atalanta Bergamo ebo omo ekano pio ba ko a omo so etumi anti Newcastle United etna fie was St James's Park no omo edwuma no kama omo hye club ni din Atletico Bilbao ekano mienu a omo so etumi anti ntimi no eka se the UEFA Champions League no ade games eno so etumi eto dwa na anadwe no ye ka emunsem no enso etumi edema na officially no ukopiemu UEFA team of the week no eno so etumi abeto dwa goalkeeper no Manuel Neuer ono eda post musaso na Brantia ye friend Carlos Augusto ono International Milan saso na Brantia ye friend Sebastian Koch ono esia kan Edmark Frankfurt saso na Brantia ono esia kan Edmark Perforce Brantia ye friend Lucas no ono so enya team of the week nomination ono so etumi Eddie Brem na Brantia no ye Barca for ho adwuma no ono so enya team of the week no ono so Eborem saso na Brantia Alexis McAllister Madrid for no omo tini dia na bibi eya yomo ya dia Brantia no so enya team of the week no mo enwria ono so edi nyama ekoye na Phil Foden enso etumi erem saso na Brantia ye fan Victor Osimhen Gabriel Merino ono so enya team of the week na ye de emu nkomo no enso etumi etu dwa ene anadwe wo so onsaka na onim se Erling Haaland esiakan enso edi ma Manchester City na me no ekasa Brantia no ukohwe UEFA Champions League top scorers no Brantia no etumi abeto so 10 fa ono so eda Brantia ni tin edi Mula ono esiakan edi ma Bayern Munich ntimi no ekasa edi Brantia ye friend Erling Haaland no upe all time Champions League
top scorers there abrante no ahye 54 goals ono eto so tem hyɛ say Ronaldo wono enya 141 Sasuna Leo Messi wono enya 129 anana dwena abrante no wono so konkodin edema Manchester City club na ene anadwe yɛde sankomo no enso etumi etudwa na unum sɛ Phil Foden player enso edema Manchester City na abrante no me no say de 19 goals na abrante a yɛfɛ no Phil Foden ono etumi ahye UEFA Champions League no na unum sɛ bra Ronaldinho esa kan edema Barca na sɛ Inter Milan na sɛ AC Milan nia no wono ehye 18 goals na me no kasa abrante a yɛfɛ no Phil Foden ono etumi enya 19 goals ono asapase boy ne din enso edi Ronaldinho yɛka emunsɛm no enso etumi edi ama UEFA Champions League Player of the Week no eno so nomination no up out Gabriel Merino hyɛn nso sɛ abrante no ehye 2 goals Sasuna Victor Osimhen ono ebo 3 Phil Foden ono ehye 2 goals Sasuna abrante a yɛfɛ no Carlos Forbes no ono ehye 2 goals make assist ene anachi yɛde ne ho nkɔmɔ no enso etumi etudwa unim de in the history of Pep Guardiola 13 times and a Pep Guardiola ono etumi Asia Borussia Dortmund ne career mu dia 13 times opinion ye friend Pep Guardiola ono Asia Dortmund ono etumi ewini mu 10 nemom no 3 defeater eno eko editor Pep Guardiola no ono enya ninya enso opinion ye friend Georges Robert Club wa me no ekase Pep Guardiola enra ono edwuma no kama Man City club na ene anadwe ye ka emunsem no Lamine Yamal boy no ono at the age of 18 years unim say 36 goals and a brand Ashesaso and a 44 assists no into combine Abrantia Yefel Lamine Yamal ono etumi are making 80 goals and assists and nana jeno ye breaking it down and so etumi ediamount na away from Lamine Yamal one Yentin Smith Tottenham Hotspur na unim say me no eka say this season ukopiemu ewo Tottenham club ni mu dia top scorer and as a player Wano ashe goals dudu no enso enema Tottenham enye Mohamed Kudus enya abrante efen we no enso eye Johnson nemum na abrante a ye fen Mickey van der Ven ono eye defender enso enema Tottenham club no top scorer enso enema Tottenham this season no abrante no ashe 4 goals aso na Champions League no ono so etumi ashe 2 a ene anadwe ye de sankomo no enso etumi etudwa na onim se na watwe na abrante a Yefren Hakraf Hakimi one also echo prayer me no ekase Paris Saint-Germain for e dey abetu just say boy no one echo back no 8 weeks abrantia Yefren Hakraf Hakimi one also etumi etena fiana na dwe no ye di ne ho komo dodo na enso etumi e dey atuja na Madrid for enso e dey to just say unim say Madrid since omo esa abrantia Din Hudson no omo enya player biama ono embe partner abrantia Yefren Din Hudson antia mensa e kan say Madrid for no abo e dey remu e wo Bayern Munich na Abrantia ye friend Dayot Opemikano next summer Bayern for no se mu eja Abrantia ye friend Dayot Opemikano dia na Madrid for no omo aye crowd so mo betumi afa boya ni din enso de Dayot Opemikano anana dwino ye breaking it down enso etumi edema na away from that Newcastle United unim say Newcastle for after say omo elusi edema club ni din edi Barcelona nya dia UEFA Champions League 3 games omo abono omo enfa division say ya dia omo etna 4 goals to 0 and Newcastle forum omo Edema Union Saint Gelosa eno game eno eto dwa moto aso ebe wini game eno 3 goals to 0 against Benfica and nra game omo boy no omo esha let's go be boy kanu mienu ameno kase opetima ono ewo form ewo UEFA Champions League no dia eno Newcastle United ene anatwi ye di breakdown enso etumi ema entia mensa kan edifi Galatasaray ho ene se Abrantia ye fel Leo Messi unim se MLS no eno so etumi akọ break Galafo no edi to just say Abrantia fel Leo Messi no eno 4 months loan ena Galatasaray for no omo ehyenim se Abrantia fel Leo Messi ono so betumi agye pini esi akan no enso edema club ni din ede Galatasaray na anadwe no ye breaking it down enso etumi edema o ye United fan abo say sansem no ekase okopie mu enso EPO no mu dia manager of the month no eno etumi akọ edema Abrantia ye fel Ruben Amorim Saso and a player of the month no and also etumi akọ edema Brian Mbeumo on this note in some doors name no
yebre enso na de adwuma na mom mbre no enso etumi ayasontie fancy na yefa na se kese enkoma sports team ni ansa Mr. Kwame Fum wono ebo echidom saso na Bismarck Eduse man bize wono ebo echidom saso na branch FN Odisika abrantie saso na JC Oboraman na champion Kofi Taylor omo enia ebo ho ba na so mo kan ho ema na twisi ye sports no enso etumi de na se kese de enkoma Lumba super sanse no na ene anadwu yabobo bia na sports no yetumi de bremo ewo kasebo si bra same ye fesi right na senior man with Disika brand yes ben kan kire wo say man can to more fire enti di odi abado no ejatua to pa o si fat wapo adwuma enti e hye na kire wona on prepare kire ati ase na Sunday has ne kotoko no ho na be we ne oh Sunday say previously kotoko na mo sada hat folks until top for na and I say gaka top for na e ba so has enya omo ho te ba konti e hwe say sa forma omo peke e de share kotoko top for mu on betumi de rasa game me if I'm taking my names out today I'll go for straight win at my heart folk uni mkasa pa utiwe oh ya show e wo tando na uba twani wa o sao e tando kwani wa ya show tando na uba na uba kumasi a na fiti tando kwa ba kra towers ei e kwani wa o tando kwani wa ei na uba kwani be titi sa ama o na uba e se be pass no e din e show gbando a de o e show gbando a de flow enti we Yankopon ya adoma Sunday se Yankopon yi puma kwan mu na match ne ba so e de hasefo ko betumi ahye kotoko e betumi atwa o be 3 o ma ya de ane bia o matimu ba ko enti sa akura mo de trainer be kukumase enti akwa no su kumase kwa hu sa asai pa ene kotoko de nim se ye den anya de o be fa wiem aba o be fa fom wiem de o mo sa aka no o be fa fom ti no o mo wie na o ma wie na o mo kwa na bas ne mo ye din sa na ka no bobo potos no mu no bo hu sa fi kwa na ye tenten de ama wo It is Sunday de kotoko de betwa anwa de asra mo ho. Ka kuma se ne akra de ka be 4 hours de ka mo betumi akwan de akodu. Ekwa ne nye o fa so ache ho. Ko he de aye man host pa na de da kwan. And say house show mo de betumi take on be 10 hours. Ena me ka kire no. Ekwa ne be 10 se de mu firi ha no mo ekọ ayi northern region no. Enti me da se wate. Ya me ya adoma e kira be san hia. Ya de kasie bonasi na Yankopon ya adoma Sunday de be prepare kire me kotoko ya twumako di asra mata so na kira mo hwe ade a mapi ho pa kasie bono musemufo ne ya ho fedu asre kira ho ma tentum so wi o miss mebela twene se mo ede ema yen champion tele be man sroja wotan na wo ha ho kwa ono wonfa ho kram Mr. Frank Jelly ebo mode de ekopie mu Facebook and of YouTube kasie bono winya bi ehweja Mr. Samiara kwa emla ne frani se Ozigirls esa kase bono me de maye obo ne ho mode chinchima afide ne fruma wansem ne mo chinchima afide ne fruma e de maye de mere na kenkan fo mienu a ba ko one de wodwane Drunkard Association of Ghana o kam ho ni mere ye ne mo be sinkonja be se mo no me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa no ho untumi nka obeze na waka ho asem se wo se bi ofia ne fia so de bi wo hade ya yentumi san ho da enti ya me ya untumi nyiwa no medumo mic no kra ya me ya adoma emre pe be hye mo nyina moniti a ade hye